أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين ولا قوة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ey Allah'ım, dünyada berkten Türkmenistan devletinin benet mertebeli prezident hormatly arkadal haçterdarımızın gollama bilen bu tarih gününe hormat haç arkadağımızın kowanarlygy hem de akbata berme bilen Fizuli şäherinde bina edilecek asli, dini, dili, däpte sorular bir bolan Türkmen Azerbaycan halklarının dostluğunun katnaşlarını hatı berkemegine ulu ornu olacak bu meçhit kutlumarak bolsun. Ey Allah'ım, şular ýaly hem tarihi hem sowaply tutulmaň dowamytlar dowam bolup, goý hemişe iýlerimiz asuda, ýurtlaryň parahat bolup, yıllarımız bereketli, saçaklarını ıskal hem de devletli olsun. Ve kurabı enzilni munzala mübarek ve ente hayr munzilin. Amin. Ya Rabbil alemin. Şimdi basmamız. Öyle mi? Kaç metre var? Buraya basacağız. Buraya basacağız. Evet, şimdi hep birlikte buraya basacağız. Şurada start, başlangıç. Ya Allah, Bismillah. Temeli atıyoruz.